عبد الله وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله إخواني ثم إلى روح الإمام البخاري ثم إلى روح الإمام القسطلاني ثم إلى أمواتنا وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nuril mubin habibi rabbil alamin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radiyallahu ankum wa qala radiyallahu an Abi Hurairah. An Abi Hurairah saking Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Abi Hurairah amin. Anin Nabi saking Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sak temene Kanjeng Nabi iku kala dawuh sapa Gusti Kanjeng Nabi rupane dawuh tumitul adza nika nggih tumitul adza utawi ngilangaken piloro napa sesuatu sing garai loro nanggene wong liya napa niku rupa watu napa niku rupa paku bahkan rupa kayu sing membahayakan watu sing membahayakan apa maning barang sing landhep sing nyebabna wong ku tiba sing nyebabna wong niku tergelincir niku jenenge napa adza. Adza niku mencakup segala sesuatu yang akan menyebabkan orang lain membahayakan kepada orang lain. Napa ae sifatipun lan bentuke pokoke sesuatu sing membahayakan nang wong liya di dalan niku jenenge al-adza. Tumitul adza utawi ngilangi piloro sesuatu yang membahayakan. Maksudnya tumitu niku aituzilu ngilangi al-adza ing napa ing piloro. Napa nggih kullu mayudzi sesuatu segala sesuatu sing ngelarani min hajarin au syaukin watu eri au syajarin utawa kayu au adhamin utawa belung au tinin utawa endut sing gare lunyu au qadarin utawa barang sing dianggap jijik no kotoran au baulin ana uyu sing mambu pesing ganggu nang wong liwat dibuak kelawan cara ditutupi mbek tanah utawa napa ae pokoke niku idza nang kene wong. Nah, ngilangi napa saged makna ngilangi piloro, saged ngilangi reget, saged ngilangi kotoran al-adza. Dadi mencakup segala sesuatu sing ngalarani nang kene wong liya anitoriki ngilangi anitoriki saking dalan iku khabare tumitu tumitul adza utawi ngilangi piloro ngilangi reget ngilangi barang sing membahayakan anitoriki saking dalan iku sedekahun dadi sedekah utawa oleh ganjarane sedekah.
Riwayat dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, menghilangkan sesuatu yang membahayakan dari jalan yang dilewati oleh umat Islam. Sesuatu yang membahayakan ini kan apa? Kina apa abai ponan? Shadaqatun, perbuatan tersebut dicatat sebagai pahala sedekah. Semakin kula ben panjenengan semakin sering ngalak sesuatu ning jalan pakoh, betoh, beling, duri, kalak. Mangkan mau na jalan, cak ada nggak soronon du. Almarhum Romo Yai Mbah Yai Jasim ini kesini kah? Mau na jalan ini ngonondu. Bada pakoy teku, elong bolong pang sampai banyak sabak neng kaju bada kaju Banten, kaju Jeren. Nekai pepolong sareng Romo Yai ini ka sareng Bayi Jasim nih ka pako. Banyak dikit mula banyak pepolong bada kreksek soro bendum deh cakanya santre. Lah hal remeh sing ngak nikah tapi nika gonjur neraja nika. Kencur neraja, mungkin sedekah selain belum tentu diterima. Tetapi pada situng perbuatan saya kencur sodako saya keterima. Napa neka imatatul adha muang bareng saya membahayakan da orang lain. Mon bene orang sandi iman saya kuat tak kira seneka neka. Karena ini termasuk bagian dari iman. Membuang sesuatu yang membahayakan dari jalan yang dilalui oleh umat Islam bagian daripada iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit thariq. Iman neka mencakup 70 syu'bah, 70 cabang dari iman neka. Todus al-haya'u minal iman, al-haya'u nisful iman, todus bagian daripada iman, an-nadhafatu minal iman, kebersihan dari cabang iman ini 70. Paling teki-teki iman a'laha qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, paling rendah-rendahnya iman imatatul adha 'anit thariq, membuang sesuatu dari jalan yang membahayakan kepada orang lain. Paling rendah-rendahnya iman. Jadi semakin sering melakukan nikah, semakin banyak ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka semakin kuat imanah. Karena nikah tingkatan iman sepaling tinggi, sepaling rendah muang bareng se berbahaya. Nah sehingga ulama dari hadis nikah beliau mengatakan apa? Karena paling teki-tekin iman nikah qaulu la ilaha illallah, adnaha paling rendah-rendahnya iman dia muang sesuatu yang membahayakan, maka kata beliau jumi'at polong lebih dianjurkan napa untuk wa yustahabbu ba'dul ulama hinama tumitul adha 'anit thariq an tatalaffadha biqauli la ilaha illallah. Maka disunnahkan kata ba'dul ulama, yustahabbu ba'dul ulama, dianjurkan atau disunnahkan sebagian ulama menyarankan, menyuruh bagaimana hinama tumitul adha, ketika kita mengambil atau membuang sesuatu daripada jalan, antatalaffadha biqauli la ilaha illallah, hendaklah orang tersebut mengucapkan, melafadzkan qaulu la ilaha illallah. Napa maksudnya? Litajtami'a baina tarafai syu'bil iman, karena supaya dua koncon iman rea bolong. Koncok sepaling teki la ilaha illallah, koncok paling ma bemuang bareng si membahayakan, tetimun ngalak pakoh ning jalan soro maca la ilaha illallah berarti oleh kafi.
Ha? Beda pakoh kalah la ilaha illallah kalah. Beda betoh la ilaha illallah kalah. Beda peset tok mbian saya kalah. Mun saya ngeri, mun beda rokok nyol nganyol ro ngeri. Kula bilang gini-gini sini kah, congo coreng. Beda rokok surya ro, ndak babune beri lenteh. Buka ngeming sekone. Ngerim kape congo atik ye. Ini mun tak ada tak ambu apa. Beda dompet beri bang dulu beri sepesian dulu bang. Kula lambat sini kene ini ke sahabat ning embong. Nyendemi sepesian sahabat. Ngerim ke ngambu le tolian kan. Kami nyanyiin. Nyari horeng takut bodoh horeng. Langsung ke kalabi so kene kebo. Utai kepat haki. Tahu je sepesian. Dadi mun tade mun bodoh dompet ambu. Mun beda rokok ambu. Baja mun beda barang sabahayane ka ambu. Baur mangken neka. Beda cuklengan, beda embong se bulong, beda lobeng ning jele. Ne topo iki sampean beri beto masalan. Beri tanah bemanjenengan, takok beda orang tejogros, takok beda orang labu. Sodako nika. Sodako. Tinang kok melia semen kah, biko tambel ring bingko. Nika zaman lamba pacet ada aspal, tapi tak masuk kan nika sebeda betoh, sebeda syaukatun duri, sebeda napa hajarun betoh, sebeda napa nyamana beling pakoh, sebeda lamba ada aspalan non mangken aspal. Jadi mon beda aspalan saya bulong. Tutupi bi sampian bi betoh, tutupin bi rekarena pape ngomban. Dadi sodakona sampian. Setiap orang lebat oleh genceran panjenengan. Seneka. Dadi mun muweng esra maca la ilallah fatakunu bidzalika qad jama'ta baina tarafi syu'bil iman, maka mun beda orang muang bareng si membahayakan gele mak maca la ilaha illallah berarti mapolong dua koncoan iman. Koncok sepertama la ilaha illallah, koncok se paling bermabe muang bareng se membahayakan. Paham iki? Nah, aneka adalah sebaliknya. Salah letak bisa muang sesuatu se membahayakan, malah idza ka orang. Muang de embong, buang neng embong. Padahal nek lebeti orang. Muang na apa abai bonan membahayakan, mengganggu de orang. Makanya mon sampean lebet neng ngetol, mon sampean muang plastik, muang rekarena jeje ne buang neng ngetol neka mon temu polisi tangkep ambian. Walaupun nika tak membahayakan tapi mengganggu nika ponan mengganggu, beda kreksek, beda plastik, mengganggu. Takut termasuk idza. Lah lamun idza nika somor, beri indrim masalah. Idza ka orang, padahal banyak orang ngalak. Aing dari somor penikah. Beda kajuan rajah biasa orang juk tojuk ning gak sah. Istirahat, laut lakoh. Kemi laseng reng toju tak cukup orang walaupun hewan pak hewan pun dijaga. Oh dinari biasa karena cek sampai berbuat sesuatu se idza dak makhluk pokon benih manusia tok bahkan ke hayawan dijaga. Hebat nih kah anapa karena bentuk imatatul adza nikah orang se menyingke sesuatu saya membahayakan atau saya tak membuat orang lain nyaman, termasuk syafiq, termasuk kebelasan di dalam atina. Mungkin tadi saya 14 tak kira senikah. Mau netranek ni ya wajar ngarang netranek nah. Takut kena jadi kompo ya. Takut kena jadi anak manton ya pantas sama macam yang bungkon nah.
Tapi mun ning jalan umum mun bener orang sandi iman tak kira. Bahaya tak kok. Da orang tak kok labu. Tiba ada orang seidza neka berbuat cuba ka orang. Neka beda ancaman neka. Beda kaju raja. Karena orang istirahat, beda somor biasa orang ngalah aing. Yen tare apa buangi celatong matalan. Wah neka orang-orang sengak neka. Faman qaddara hadhil amakin, sapan orang yang membuat kotor tempat-tempat neka, tempat orang bernaung berteduh, atau tempat orang sebiasa ngalah aing auturiha fihi ada buangi celatong, bunga betang, istahaqqal laknah. Orang ngere berhak laknat bi Gusti Allah. Wa yadkhulu fi qouli ta'ala, ban orang kelak bakal masuk dekat debun Gusti Allah, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Seran orang se idza da orang mukmin laki mukmin bine, dia berbuat idza ada orang lain, berarti orang peneka bakal ngaulio dosa sepaling raja, dosa sepaling agung dari Allah Subhanahu wa taala. Aneka tak napanya mana? Tak main, tak bener urusan enteng neka. Bahkan membuang sesuatu yang kecil pun, kisrul bitih, bikin semangka, bikin korma, buang neng embong. Mungkin orang bisa belajar dari bikin nikah. Sekalipun bikin idza ramahu ala tariq, buang ke jalan berpanjenengan. Termasuk idza nih walaupun sekedar bikin acem matalan, bikin korma, jengkel situ masih jengkel. Tapi mungkin orang terpreset kelaban jengkel nikah. Warasul ma al kathir, muang aing ke jalan, orang merasa terganggu kelaban aing kesambian. Biasa orang awal jual buang ke embong. Coba buang ke embong, buangnya tanah boy. Seramaki ke embong. Kadang orang aromas terganggu biaya kesambian. Takok najis, takok nyiprat. Akhirnya orang selebat walaupun sekedar aroba aing tapi buang ke embong, nika pun membuat idza ke orang. Tak harus membahayakan. Membikin orang lain nika, membuat orang lain nika tak nyaman, nika pun idza ponan. Idza nika ponan. Muang bikin acem, muang bikin kormah, muang bikin semangka, muang biki sampai banyak bikin walaupun sekedar biki. Warasul ma al kathir, aing banyak du tembo setembe buang neng embong. Jangan orang tak ngerim malah ngerim. Aneka. Kenapa bawa nahwi dzalik? Mimma yanzaliku, kemungkinan orang kelak bisa terpreset, bisa tergelincir ning jalan gara-gara apa saya buang serang panjenengan beneka. Ini idza dan termasuk idza maaf kula non sebu. Terima bacaan. Termasuk meta sombongan ning tengah embong. Mun minta sombongan cek aganggu kering lebet nang wengkir. Cek meri etong tengah embong, cek dengadeng ning tengah embong, termasuk idza nika mengganggu de orang lebet. Mun minta tak masalah. Korcek sampai pada unsur idza ke orang lebet, mengganggu, tadyiq, mempersempit de orang lebet, jalan tambah copek. Mun tanah pribadi tak masalah. Ya, tanah nika tanah pribadi nika. Benih tanah sampai ke dajen nika benih tanah umum nika tanah pribadi nika kinge kebai lebet kebai jalan bi orang benian bi jalan raya sedek lauk perapatan sedek berek nika jalan raya jalan umum jalan raya nika tak oleh mendirikan sesuatu apapun tapi mau ning kantor nika jalan masalah itu tutup tak parap umpama bi ahli waris itu tutup bener macam hak ahli waris itu tutup ning madrasah umpama bener macam pacet ajire benih tanah umum nih kah, kinge beri ngampung lebet, nyaman ngampung lebet. Beri polisi tidur, idza nih kah. Kecuali beda persetujuan dari pemerintah. Oh dia karena banyak kanak kene, tak masalah.
sokor keputusan pemerintah benih keputusan sepihak benih pola wah orang tak lem on laun terbenter tidak ada orang lebat keburu tak bagi benter. Bahkan sebagian guru ada bu umpama beda orang ngebay polisi tidur nih kening jalan umum tak usah ngebay itu siapa apa boleh belah cukup tu saja lah dirajin tu siapa mon pacet nikah banyak reng benter banyak orang lebat galu-galan omong beri peringatan tanpa mengganggu de orang lebat. Mon jalan umum tak usah ngebay itu siapa apa boleh belah tak usah ngebay itu siapa apa boleh cukup je kebay jeria tu sana jeria nekai kocak tu sajeria beda kencaran seperti amal jaria aroba kencaran beda amal jaria aroba tusa kerem terus tak usah ngebay tu siapa apa boleh jan tak usah maksiat apa boleh cukup tu sana je lah cukup je kan kui nyeksa ning alam neraka makan mon ngebaya polisi tidur ngebaya apa lapor kada ke kepala desa mari kepala desa lapor boleh dak pihak-pihak saya terkait dak jasa marga untama dak dinas napa saya berkaitan kalau bencana dak remari prosedur ya adalah libolion terjadi kecelakaan masalah napa-napa ya mon umpamana orang tak bagi terbentuk ning jalan ruwes sekali Sorbojo Probolinggo beri sekali neng jalan raya Iraci beri polisi tidur sekali. Aneka ida nih kada orang. Cek minta sombongan be ida. Mbak Abdullah tak meri lah mbak. Ya ku syairi tak gelem. Ya ku syairi nih kemun beda orang tak minta pas sampai ngeruwet sampai orang ngerim sampai orang on lawanan. Ojo digai yang ya ku syairi. Iki ida iki. Bahkan mon sampai tadik bisa mempersempit daga jalan bisa kutok utorik nih kak ya bahaya nih kak jadi mau minta sombongan cek sampai aganggu ke orang lebat neng pengkir bayi neng pengkir tak lemeri mau dia hano orang meri tak meri apa cak masih meri ya apa tak ada bisa minta sarapna kok aja merokok ji samsu tak ada dapat ada denyang ji ya nah kan telo kali lahir bajaran kita timun minta orang mate neng bong-embong dan kadang neng tengah jalan neka ida neka nyaman congo Islam neka nggak neka muang bikir lah tak boleh pak takut membahayakan orang lain muang bikir nyeram aing tak boleh beda keterang neka qala al ulama hatta kisrul bitih idza ramahu ala tariq bikin semangka pokon buang ke jalan tak boleh warasul ma'il kathir muang aing banyak cereng embong seram malah tak belduk malah tak ngebuk isalana kaki ngabay bungko pas cek mi pita ka embong banje rek sultan bungko cek mi pita ngabay polisi tidur muntai jujuk rasa ban biore anak bule ya no soron sapa ban ngabay bungko mak semak gelu lanan mau nyebrang takoi tabrak orang takoi tabrak sudah motor ajar mangkan mon orang sesemak tase anak suruh belajar gengke cek tasen bersalah sompet bayar damre tangan anak bulan tu selem mon semak aing suruh ajar napa gengke mun semak embong suruh belajar nyabrang deh ya semak rel sepur lo ngamuk ke sepur palang bela sepur itu tak bisa keleron sambian senika dadi mun jalan umum tek keneng te udik nika ida senika keng gonjon ora aje nggak neng budian nika orang ke masjid Jumatan kanak sekolah orang ngaji beri jalan ndak rumah ganjur raja ganjurna ngebayaki jalan ya kok ngebayaki tete bingko polan orang mun kelang lah cek malah aratan eser ngebayaki jembatan bi sampean uwela cukup je tau sangat cimbian lah tau sangat cimbian le ngebay tete tok je cukup lah king tau le ilmu pakun gendeng ba king oleh
Ganjaran dari dimma karo ngebitete pinter ya tak kira. Imatatul adza. Nah, dadi mun muweng bareng sing membahayakan neka ya suruh baca la ilaha illallah pas buang. Berarti ampun mapolong dua konco iman. Konco sepertama ingki peneka la ilaha illallah, konco nomor dua ingki peneka muang sesuatu saya berbahaya. Taib. Dadi sedekah nih kanjeng Nabi. Tumitul adza ani tariqi sedekah. Muang sesuatu dari jalan nih kedadi sedekah. Bener karo dari mana satu? Alal marina minan nasi wad dawabi. Baik dari golongan manusia atau dari golongan hewan selebat nika. Aneka termasuk masuk dekat debun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa batigha'a wajhillah. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudhlamun. Nika perintahna Gusti Allah. Napa? Izalatul adza 'anit thariq. Al-Imam Al-Yafi'i beliau mengatakan dari ayat nika Allah taala menjelaskan tentang apa seinfakaki dari kebagusan. Min khairin fali anfusikum kalak tibi. Pokok perbuatan sebagus. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum kalak tibi. Ganjarna. Termasuk muang bareng, muang sesuatu yang membahayakan, saya tak ada tujuan kecuali ibtigha'an liwajhillahi ta'ala, nyareh ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tunfiqu min khairin, dari kebagusan apapun bentuk terater meringakan orang kemudian imatatul adza menyingkir dari barang dari jalan aneka dadi ganjaran kang kuwi panjenengan ben catet sebagai sedekah. Al-Imam Al-Yafi'i pada si Al-Yafi'i apa kata beliau? Izalatul adza 'anit thariq minar rahmati wasyafaqati 'alal marrina minan nasi wad dawab. Seseorang yang membiasakan membuang sesuatu dari jalan yang membahayakan kepada orang yang lewat, baik minan nas dari golongan manusia, wadawabi golongan hewan, neka minar rahmah bagian dari kasih sayang orang gila. Orang mau nanti kasih sayang ke orang, Allah Ta'ala bakal sayang. Wa. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Belasi orang seberdi atas bumi, maka para malaikat makhluk seberdi atas langit bakal belas ke sampean. Nah, orang semua bareng yang membahayakan ini termasuk rahmah. Gempang orang ria oleh rahmat, oleh kebelasan dari ajunan Allah Subhanahu wa taala. Ini kedabun Imam Yafi'i. Izalatul adza 'anit thariq, membuang sesuatu yang membahayakan dari jalan, minar rahmati, daripada tanda daripada kasih sayang, wasyafaqati, dan kelembutan hati. Orang yang dalam hati mun beda kasih sayang, mun beda kelembutan di dalam hati, gempang sapora tu sana, gempang tolong bi orang lain. Adapun dalil saya lain, apa dalil orang membuang sesuatu? Termasuk ta'awun, saling membantu dalam kebagusan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Mereka debun Allah Subhanahu wa taala, salinglah membantu atas kebaikan dan ketakwaan. Debun ulama mereka surat Al-Maidah, wa izalatul adza 'anit thariq minal birri alladzi yuhibbuhullah. Allah taala debut wa ta'awanu 'alal birri wat lah, membuang sesuatu dari jalan termasuk albir, termasuk dari kebagusan. Sekak ni kebagusan ngak nikah yuhibbuhullah, Allah taala cinta ada orang yang berbuat ngak nikah walaupun remeh. Dalam situng hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bu laqad raaitu rajulan yataqallabu fil jannah. Benar-benar aku telah menyaksikan seseorang yataqallabu fil jannah, mereka bergelimang di dalam kenikmatan di dalam surga, bergelimang dengan kenikmatan di dalam surga. Yataqallabu fil jannah, aku telah menyaksikan
seseorang yang orang tadi itu dalam keadaan kenikmat dalam swarga. Apa dapun Kanjeng Nabi? Sebab orang oleh kenikmatan nikah fi syajaratin qata'aha min dhahri tariq. Beda kaju semalang ke embong ketok. Sebab dia membahayakan da orang lah ketok bi orang penikah. Polan na beda ate beles da orang lebat ketok kajuan kelak saya membahayakan teti sahabat pemasuk surga bahkan tak tanggung ya taqallabu fil jannah, bergelimang dengan kenikmatan di surga. Fi syajaratin qata'aha fit tariq kana tu'din nas. Beda carang. Walaupun sekedar carang, buang carang aja. Beda kaju, rombesi. Arya membahayakan ke orang. Walaupun sekedar carang, sekedar kaju, rombesi. Oneng rombesi mbak. Rombesi. Aneka perbuatan napanya mana? Perbuatan enteng nikah. Ya. Bahkan dalam situng riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam anyretaki beda orang naza, Pak. Naza'a rajulun beda orang naza. Lam ya'mal khairan gab. Orang gila tak pernah berbuat kebagusan sama sekali. Kecuali kebagusnya apa? Menyingke sesuatu nyingkaki ghusni syaukin anitorik, membuang duri beda kaju sebeda duri nah. Duri apa aja? Enggak kaju sebeda duri nah. Tarnya mongko beda pokon beda kaju beda duri nah. Buang. Maka barokah ngak nikah orang tak pernah berbuat kebagusan kecuali berbuat ngak nikah. Asyukur dekat Allah Subhanahu wa taala, fasyakarallahu lahu biha wa adkhalahu Allahu jannah. Allah taala neremah dekat perbuatan saya yang ke remeh, saya yang ke enteng gila. Masuk surga bi Gusti Allah. Tak ngelakuin kebagusan sekali. Sebaliknya orang saya berbuat cuba ke orang. Idza ke orang mengganggu ke orang lebar, tak usah berbuat dosa apa lah. Cukup jedok lah. Cukup polisi tidur aja. Paham sampean? Aneka penting ngaji, tanya. Dadi sodako. Dalam situng hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah kulla yaumin. Setiap persendi-sendian daripada manusia, pergelangan persendi-sendian nikah, sendi daripada manusia, pergelangan tanang, lengan, leher, toot, sokoh sebisa akuli, gelo-gelo nikah. Alaihi sedekah, aneka wajib sedekah. Kullu sulama, ben setiap are sedekah. Wa yu'inur rajula ala dabbati fayahmilu 'alaiha aw yarfa'u 'alaiha mata'ahu sedekah. Beda orang muak semen tak kuat, buaki bi sampean, pak ongke buakna dadi sedekah. Sedekah nabe. Beda orang nyoon cuma aki bi sampean, cuma nggih. Cuma aki bi sampean, songgolaki apa bareng gele dadi sedekah. Wal kalimatu thayyibatu sedekah, omongan sebagus dadi sedekah. Niki sedekah apa? Wa kullu khutwatin yahtuha ila sholati sedekah. Orang sak jalan dekat salat berjamaah ganjar sedekah. Orang sak jalan untuk menuju majelis ilmu catat sedekah. Wa yumitul adha 'anit thariq sedekah. Termasuk muang sesuatu dari jalan saya membahayakan kelak juga termasuk sedekah. Masya Allah. Jadi aneka sedekah abek nikah ketemuan orang uluk salam, ketemuan orang mesem, tabassumuka ala akhikal muslim sedekah. Mi sama sampian mun ketemuan orang pada Islam catat sedekah. Imun beda orang saya semkele seman utang aku gila. Nyandak reng sakit ijak mesem mun pian di pese. Ijak reng sakit mesem melolo. Wah bila seberes. Bantu beri pese so jumale obat, bantu suntik kaki, bantu pecet kaki. Insyaallah enggak tak apal wah. Ya. Taib.
Pon dari hadis nika faedah hadis nika. Napanya mana faedah? Pertama, membuang sesuatu yang membahayakan dari jalan raya aneka bagian dari kasih sayang, minar rahmah. Orang yang membiasakan membuang sesuatu yang membahayakan aneka tanda daripada kasih sayang. Ada. Nomor 2, hadis nikah menunjukkan saling membantu di dalam kebaikan. Ta'awanu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Cek saling membantu di dalam kemaksiatan dan permusuhan. Nomor 2 dari hadis nikah adalah ingkipan nikah, membuang sesuatu nikah adalah perbuatan saling membantu di dalam kebajikan. Nomor 3, hadis ini kan menunjukkan imatatul adza anit thariq, ini termasuk berpahala sedekah. Kencer apa? Sedekah. Sesuatu apapun si membahayakan, buang. Apa boleh pas merik bareng si membahayakan. Ngerampok jalan, begal jalan, wallahubillah. Apa tulisan kira-kira ini? Dek remah kira-kira tulisan. Salah ngelokain orang Islam, ngerampas dunia orang Islam, mengganggu, membahayakan orang Islam. Wallahu a'lam, dek remah kira-kira. Ya mana tobat pola tobat tidak masuk orang pebeli pak apa? Cak ni kapon begal jalan, ngerampok jalan, pak. Jaring karo muang dia tok, muang aing jalan termasuk dosa. Muang bigi termasuk dosa, apa boleh membahayakan orang lebat. Ya, kadang-kadang itu ngastete, tetimon sampean ajalan, lebat ajalan, mak bareng si membahayakan tu dibuang. Bola ngak ria, kuaku, engkau oleh kebelasan dari Gusti Allah. Situng baik oleh kebelasan situng dari pangeran burung semasuk neraka kulit sampean. Oleh rahmat kebelasan dari Gusti Allah situng baik. Burung semasuk neraka. Belas ni ke nikah. Empian di moso. Sampian di moso. Moso bebuyutan. Pokon sal ketemuan bi orang jiria kudu ake ketok, kudu tawur, kudu acara ketok. Semajaan. Pada bengalah. Moso bi. Ya wis, janjian bila dekik tengah malam malah ada orang yang semelang. Di mana? Tengah lapangan. Dowel, Pak. Mungal bengal na po. Modok sa batok ka. Doen, makiketongku, tandingongku ning tengah lapangan, sambian menang. Kare melinet tok mosorya. Coco beli, ngak sekonek de kebagus na orang ni kesambian. Tuh, hari bilan mari tititang kanca. Hari bilan mare beles ka sengkok mare nolong sengkok sekuni bisa menandi rasa beles tak kira pate bisa sampean. Sepenak kecukan Allah Subhanahu wa taala mulaan mun meri kebelesan ka kaulaban panjenengan situng kebelesan pangeran cukup ki sangon surga je lah. Beda orang yang seret bi malaikat ke neraka. Matur muka pada selamat. Seret ke neraka. Orang saya seret ke neraka ini tak putus asa dari kebelasan Gusti Allah. Karena ada orang masuk ke surga bi amal. Orang masuk surga ini murni karena kebelasan Gusti. Wala anta ya Rasulullah, wala ana, jangan kanjeng Nabi. Walaupun sengko illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatih, kecuali Allah taala abri luberan rahmat kebelasan ka sengko. Karena sampean bisa ngaji ini karena pangeran belas, Pak. Man pangeran tak belas, patedung bian bener kulaku kada nikah. Manya mana tedung mar sopur melekko. Urbaur lah suasana alap celap kadari ya. Engki manya mana asapo melekko, tapi sampean pekenceng ngaji. Belas dari Gusti Allah. Sampean bisa salat berjamaah, belas Gusti Allah ke kulit sampean. Sampean bisa baca Quran, belas dari Gusti Allah. Tetapi orang dia bisa ngelakuin kebagusan karena kebelasan dari Gusti Allah. Panjenengan tak masuk surga kelaban amal Gusti wala ana. Walaupun sengkok jangan kanjeng Nabi.
Dadi manusia tak bisa masuk ngandel lagi amal, Pak. Mau tak ngandel lagi kebelasna pangeran. Jak Kanjeng Nabi pun saya debu. Wala anak engkau pun tak bisa masuk amal, masuk surga kalau bentang amal, kecuali oleh luberan rahmat dari ajunan Allah Subhanahu wa taala. Akhir orang seret ke neraka bi malaikat ni tak putus asa oning Allah taala ni beles. Beles Gusti Allah tak kira kalah bi beles manusia. Tak mungkin beles Allah taala pakala bi beles korpi dak budun hewan. Katipun panapa sampian ningali hewan se korpi ngelindungin ke budun. Aja mandi budu, korbina pengorpi andi budu. Cek kalah budun aja, me sampar mbian karena bentuk kasih sayang korbina ke budun. Katipun panapa hewan mano, hewan-hewan kapi ni kandi rasa beles ke budun. Apa yang mungkin Allah Taala bisa pakala beles sekalaban hewan? Situng bakto Imam Ibrahim bin Adham ngetengah lembuk ni kong ngamuk kan tobi toko len anak mulai setia bencok mulai dana engkau tanda dia anak kada kakek anak korang ajar ben mulai setia engkau tanda ke bencong cek mulai dana bencong anak kene saking dari tambeng ting malam ngamuk Imam Ibrahim bin Adham menyaksikan kejadian menikah kancing dari dalam bimbun tak boleh masuk nok-tok labeng bu seporan bu seporan bu tak usah tok-tok kan jangan bu pakun ngamuk kembun musim-musim jelek embuk para tedu anak pon saya gumen lesoh semuka ala saya nok-tok labeng embuk nih salah tang anak mari berneng tang rahim sangang bulan jua eso-soen 2 tahun ben sengko ekelai yempen mandi tulem buka labeng saya kunci dari dalam anak dalam keberadaan tedung itu kepak bimbo sapo yempen sabe ya tas kasor Imam Ibrahim bin Adham adabu mon embuk saya ngamuk ke anak gila luar biasa ngamuk kah tapi karena beles embuk buka labeng yempen cium sapo apa yang mungkin Allah Ta'ala ada beles sekala beles embuk kana tak mungkin Pak. Maka orang seret ke neraka neka oning Allah Ta'ala neka maha beles tadi kebagusan sekali cuma ngantel lagi beles pangeran seret bi malaikat neka atole tok kebudi atole tok dengan berharap mak boleh panggil boleh kok bi Gusti Allah mari sidang bi Gusti Allah tadi kebagusan sekali seret malaikatnya on cepaki ke neraka ngabes melolo kambi seret dengan ngabes berharap manter kayak panggil bi Gusti Allah manter oleh kebelasan dari Gusti Allah malaikat ambu burung pemasok ke surga polan ki atole Pak polan ki atole polan ki berharap kebelasan Allah Subhanahu wa taala burung saya pemasok neraka polan nganti lagi rahmatah kebelasan Allah Subhanahu nggak nih kemestian orang menikah pebeles ke orang, pebeles ke orang lain, pandi rasa neser ke orang lain. Maka Allah Ta'ala bakal abaring keneseran ke kauluan dengan kebelesan ke kauluan manjenengan. Yang oleh karena dinto, nika hadis luar biasa, nika cangkep enteng, nika imatutul adza nika. Membuang sesuatu si membahayakan, walaupun remeh nika, tetapi nika termasuk syu'batun minal iman, bagian cabang daripada iman. Termoga titik ilmu manfaat ya. Termoga titik ilmu saya bisa menggugah semangat untuk berbuat ketaatan kebajikan dekat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Babu yukrahu an-naumu qabla al-isya wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك
كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا ربي في ديننا مع للكتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا أهلا دائما وأخلاتك يا علماء نهضى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام وعلى الصحب بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى فحسبنا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين فات إلى حضرة حبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين ثم إلى أرواح أهل بيت الطيبين الطاهرين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الخلفاء الراشدين والعلماء والأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبر خصوصا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وبن عبيد الله وسيدنا علي بن علوي خالي أقسم والفقيه المقدم جميع ساداتنا لبعل بفخر الوجوش وبكر بن سالم وكعقل بن سالم قدم رباني سنة شاه عبد القادر الجيلاني سنة شاذلي مؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري والإمام القسطلاني وأصول مفروض بالأنفاس والحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيع علي بن عبد الله بارس وشرف البلاد الحبيب بن الحداد أحمد الهبشي قطب الملي الحبيب علي الهبشي وأصولهم وفروعهم ثم إلى قطب الباهر الحبيب عبد الله بن حسن بن طاهر وأخي طاهر مقدم ثاني الحبيب عبد الرحمن السقا وأولاد عمر مضر وإخواني والحبيب عبد القادر بن أحمد جدة الحبيب العلامة محمد بن علوي بن عباس الملكي وأخي عباس الملكي والحبيب علي كويتان والحبيب محمد بن طار الحداد والحبيب أبو بكر قرسي والحبيب الشيخ بطبوتي والحبيب عبد الله الحداد سانين والحبيب حسن بهارون وزوجته والحبيب جعفر بن شيخان السقا والحبيب علوي بن سقا والسقا والحبيب هادي بن شبوكر بن سالم والحبيب عبد القادر بن سقا والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن فقيه ملان والحبيب صالح بن حامد تنقو والحبيب مسن هادي الحامد والحبيب عبد الله الهدار والحبيب محمد الهدار والحبيب أحمد الهدار سرامبي والحبيب صالح الهدار سرامبي ووينونغا ووصول مفرم ثم إلى ركي حجي جاسم نور سليم وزوجته وكي هاشم رافي وزوجته وأصولهما وفروعهما ومن انتسب إليهما ثم إلى روحي صاحب هذا المقام ثم إلى كي هجي عبد الله محسن بن هاشم وزوجته ثم كي هجي عبد الحالم جاسم ثم كي هجي معروف عارفي وأصول مفرم ثم إلى رؤوس بهذا المقام الجد عبد الله وزوجته الجد برهان وزوجته الوالد منير علي وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله وإخوانه أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين
أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يتغشى بالرحمة والمغفرة اسم الجنة يختم لنا بالحسنى في خير وعافية نغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضنا ويقضي حاجتنا ويوسع من الحلال أرزاقنا ويحسن أخلاقنا ويكفينا شر الأذيات والبليات وشر الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن ويطل أعمارنا في طاعته ورضا ويمن علينا على الجميع بكامل الحسن السابقة وحسن الخاتم عند الموت وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة.